Indeng Great Roxy Apong Nogon District Karbi Students Association Mateti Hekpen MDKS and Ninkan Sikamepi Kapamanpon. Arkoya Chikloni Pai Enkoda Isila Penenkoda Hinila Nini Aparman, Serdihun Aklam Rong Pongrong Mate. Pukuri Bosti Kondolin Nogao along Rialong, Indeng Great Roxy Aparman, Nogon District Karbi Students Association Mateti Hekpen MDKS and Ninkan Sikamepi Kapamanpon. Nogon District Karbi Students Association Mateti Hekpen MDKS Alama Porpai Troxy Aporsi Sonsing Tokbi Meipu Arideng Pensi Pangjar Pondo. Lasonsi Bidisar Mongol Sing Terang Lapen Kongchun Bang Gautam Terang Atum Cherab Dun Mei Charipondo. Lasonsi Pinila Bang So Melong Alohisar Paman Pen Kasitong Dun Lake Dr. Elvin Crow Assistant Professor of Guwahati College Kongkateron Dun Meipu PDCK Aditya Khaglari All Assam Tribal Sangha Prasanta Kanwar All TY Students Union Nogon District Committee Devan Boro All Assam Tribal Sangha Nogon District Committee Dr. Jayanta Rongpi Abarim MP Khogan Ingti Founder MDKS Chandra Singh Milik MDKO Jintu Gosami MLA Chandra Singh Crow KCS Amepu Barim Ingti Karbilamet Ame Amepu Sikari Tiso Tokbang Onteron Owemia Tokbang Dorsing Ronghang MLA Modan Bordoloi Chairman Tiwa Autonomous Council Anparta Karbenglong Autonomous Council MSC Mongwe Rongpi Atum Chetongdo. Lason si pinela bangsa melong ke ongdong araratum chetong don si alir alon pen Indeng Great Roxy Nogon District Karbi Students Association atum ningkan seka mepi mesen pen paman pondo. Nogon District Karbi Student Association rong pongrong pukuri bosti sadehuna klamlong sepangni ponlo. Nilitum la bangso Nogon District Karbi Student Association amhang ke 1983 ningkan. Lapen Nogao pen hujai ke chenglok NDKS holo satro hon thapen ke thenai lapen NDKO holo sarmara song ke thenai. Nilitum la long ke anu kapre case eta avilo lapenil tum matha ponbom Nogam hujai akar bidet kalilo la 6 dol antan ke do akar bitum abang ke sungpi athama nilun ke ST tan recognize sabi nilun ke bangalong si mane 1983 WPT isi allo ajoine pen si ST Hills but living in plains pu isi certificate pen ajoine si nilai tumar ke economics education and employee nilai tumar ke politically nilai tumar power ave la sili tumban ke politically jodi power ave pulote mo ini sibaklo gop of Assam jodi nilai tumpan la bangso 1983 circular ateng jodi uthai phot pulote nilai tumke la bangke general se chaplang det pu general chaplang det pulote nilai tumke Sharma Borua Besborua Soikya Hajorika lai tumalonge Das lai tumalonge nilai tumke participated on elo doctor pohidun pita doctor ta pohidun elo engineering along admission endujita admission endun elo college along mesan along college along pohidun sitame nilum ke sit long elo la sepini arni bangke akha nilitum 3 months afrang lo nilitum labang so nilitum la so sadihuna klam long la create roxy Nogon District Karbi Student Association labang so ratomi pe ke pangni pon nalitum media person tumata churopar pik lo nalitum bangsi ini cuma laso conference je social media along coverage je fanal itu kabori sini tum NDKS 1983 pen pinian 2023 an yang kan ningkan dulu arorim dan ini tum do hedi ini tum kado kabe Great Roxy arorim mane tum branch committee pula pesan tu sida penenga participate mangi 14 branch committee tu itu aku la dakta kikom he galama mangala puson lo la hojai district kimi afrang nang thaga mar hedi alang litum mathalo ni tum la NDKS polo Nogon district alang mangani tum kito bange siksak dak po ni tum kapreksi ni tum dupo kaprek district committee hisabe sini tum dupo po ajok alang litum mane peneng bang dak nang participate dun bang sabso ki sung ko mang dun deksa dul ade nang tum la son buson kibi kewang yani kana hor phana tum konan adim si ke jong point ba district matha pondom la bangke pini non delegate session along la puche parai la heri Kothalguri branch committee Kothalguri Rongchadan branch committee tum alang litum la trainer ke ba conference man bangke alang litum ki ponji si pini delegate session along mane lamna pali dulla hai ade la bana ke the conference kibi ko kuma phase nang tum choro ponik tum la sai la phan plotang te non la dak jasme to bangke Karbi Anglong Autonomous Council hi pen nangrab ri kali nangrab bom nang litum nangrab bom la pen ke la kape ke avejalo pen litum ke di la Karbi Angbong pen la aso sa la buring ke chokle ning thelo la pen dar Nogon District ke se tum bang kado we tum phana bang pang pet pen
bini labang so theta na me pachun ponthek walang ba choro pajir pono asi ningke ili tuma son dak taksi Karbi Anglong do Karbi tuma son dak taksi Pindeng Sumbot Lun Temu Ciu Ciput Pangwi Pangdon Chorkli Jamu Jora thang ke prek bipin la pen la dak la so problem mang hawi alang tuma sida ke tuma ke je Karbi Anglong penang tane do Karbi tuman STH abang status salam thenenge sila salam the bangke state government pen clear lam dengi lo je all of BTC la bangso close it BTC close it implement me pin pen setame dak Karbi Anglong pen gedo angtan Karbi tumhana bang ancestors mane ke latum ke akhe siat lo Karbi Anglong aro gedo Karbi la penangtan do Karbi Kamrup long punon Biswanath long punon Banongong long punon Hujai long punon latum ke akhe siat lo pula sohin pen Assam government in pen si notification paklang pen labangso caste certificate kaisu pon unji labangso towar state government Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapaklang mondo labangso lam the puthak gachekroi si onglo se prabjin pen dak angtan ke do Karbi Anglong pen diwasa angtan do Karbi tentame STH alam the puthak labangsa ke chuni towar bangke মানে প্রাবজিন pen chun bonik po আপোনাৰ সমষ্টি যে আহিছিলে আপোনাৰ যে মেমৰেণ্ডাম দিছে এই বিষয়ে আপুনি ক'ব নেকি নগাঁও জিলা কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ 17তম ট্ৰাইনিয়েল কনফাৰেন্স আজি আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত পুখুৰী বস্তিত অনুষ্ঠিত হয় আৰু আজি ইয়াত সুন্দৰকৈ কেইবাজনো প্ৰতিনিধিয়ে কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে আজি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ কনফাৰেন্সখন হৈছে কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনে আমাক দুখন মেমৰেণ্ডাম দিছিলে আৰু আমি যিখিনি মেমৰেণ্ডামত যিখিনি কথা আছিলে আমাক 7টা ৰাস্তাৰ ডিমাণ্ড দিছিলে তাৰ 3টা ৰাস্তা অলৰেডি আমাৰ কৰা হৈছে এতিয়া বাকীকেইটা ৰাস্তা মই খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে কৰাৰ দায়িত্ব লৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Karbi Anglong Siloni Jam pen Govin Tiso report Biswanath Karbi Live